Umbol 2 ako nini papatawag. Lis Umbol 2, pertandingan mengalay pada malam ini. Anjuran daripada Dato Habil. Umbol 2, ano na yung Umbol 2 yan? Inanong. Biyato. Umbol 2, hiinda nanong day nga Helmal Group. Okay, manjeri in time magpangalay 2 minutes aja nga. Manjeri dia tayo man kamu sing juri profesional, artis jemputan kita daripada Semenanjung, artis yang kedua jemputan daripada Thailand, dan yang ketiga daripada Korea. Astagfirullah, mantain pa kayo, nang bos yung batain. Ono rayang ini pengontis mo kalangan yang testing sound yes. Oh, nilikitan pa sampai makakat kayo ni magkakalang. May tayo na. Yan na. Wira. Subimala. Nano. Happy birthday, babae malali, hindi ikaw mamong
matay ang imukla. Mataon manusia mataon. Sang bayon matutuon, may tatagin maksud. Karoon mataimo, bagan unod-unod. Ba't siyang may matayo, limang taon mo, kung paso ay iulang tao. Oy! Lulay! Lulay, sulayan ko naman lapal. Bayan original, nangalay na inhilma. Kalangan sentimental, bukan sa lokal-lokal. Mga ulo maraybal, suway na magpatambal. Ibabae mahakal walo. Lulay, dilas na kalangan na mag-inawas sa law. Thank you na kantaan, malungay na balikan. Mga nakampuhan, subang